Vanoi gam tina Kuki-Zo te ho zo se na bon chaw win jingka pha tolbol ni simsom lego Thursday ni khoin zong jingka thu so ngai ki do hite thu so ngai taw hite Kuki-Zo council lam kai hoto Government of India MHA palai hon tuni khole New Delhi khopia meeting ane ding o hi Kuki-Zo council hi Kukin pi Manipur panna a Kuki-Zo tam te in an sem da o hin Kuki-te political movement bol na a Amasona pang hiuvi Kuki-Zo council lam kai hoto Ministry of Home Affairs palai hon gali tul chungchang thu hole Kuki-ten demand ki bol separate administration atumbi akiwai pu na ding chungchang thu ho asei khom ding hidanin Northeast Life thu su chun aphung da uvi Kuki-Zo council team ho chu Kuki-Zo council chairman pu henlen thang let in alam kai hin MHA palai hoto meeting ani chai tingule Kuki-Zo council lam kai hon New Delhi khopia press conference zong nei dinga go do hidanin chuchi thu so ki muchun aphung do e Imphal khopi sunga Tribal Research Institute TRI office cho phata chi Lhaseh hin dingin Tribal Youth Council Manipur tia kimin wo hon pan sata in analyzing win ahin la zani Wednesday ni khuchun TRI office vela in agachiwin ahile office phat sungin chuchi TRI office cho anki kha in chuti hi chun TRI office cho an kha taw vi TRI director lab administrative officer cum research officer zong ata asa thon ta a office kai thon lo hidanin zong thusu ki muchun aphung do e chuchi TRI office cho Imphal khopi chingme rong muna hi Imphal West district hopsung lamsang police station hopsunga 5th Manipur rifle so kem khat sunga chun Zani masa Tuesday ni khuchun drone mangchan bomni anki ki khumetin Northeast today thu so chun phung do e chuchi drone bom dana ki sei Manipur rifle so ke man ki khumnung chun agam kai sung chu ki chat ti zat nan analo dim tai tin jong chuchi thu so ki mu chun phung do e chuchi thil so chu zani dan ko le minute som thum vela an hlunga hin drone bom dana aseyo bom khat chu kem sunga bunker kom te an pu ke en chule bom khat chu langai bung leichunga an pu ke en chuchi leichu to Manipur rifle so bunker su kinai chaw mahi bompu ke na chun athile ki tong kha koima wang anum pui chuchi thil so hlun nong chun district police Imphal West hole lamsang police akona police team hon bompu ke na mun chu anadel lut loi chelovin ain la bom su po na ke mang chuchi drone chun bom asu po nong chun anaki jam do tai tin police on phong do vi Manipur police so drone chungchanga head gil na nei hon chuchi thil so chu hulchil na nei win hi le bompu ke nunga ahal hot chule drone bom ki khain a ki mang hot chu anamuda ovin forensic a hulchil na nei dingin police so khuna ne pelut taw vi police on chuchi chungchanga chun case register an bol taw win hulchil na pan taw vi chule thu so dang khanin seina zanhi sunung nidan khale minute som nga vel chun Kangui district Mapo police station hopsung bongyang mulsung la a bom pu ke lo khat cho Meitei pasal khat itham moirang purel khumi khanin agamudo 18 thuso ki muchun aphong do e chuchi thil so chung changa chun police so thu an petaw vetin thuso ki muchun aphong do e Kuki-te su mangna dinga panla jing Meitei terrorist arambai tingol hon Manipur governor hinga National Register of Citizens NRC chi Lhaseh hin ding le India le Myanmar gamgi a border fencing kai hin ding nge na anabolu vi Kuki-Zo council hole Ministry of Home Affairs MHA palai hon New Delhi khopia ki hona anei masango nini masanga arambai tingol hon chuchi nge na hot chu anabolu hi Meitei si so ho zo sile Meitei terrorist adia arambai tingol ho hin National Register of Citizens NRC chi Lhaseh ding le border fencing sim do ding hi atup tin ten jing o hitai National Register of Citizens NRC phata in hungchi hale Meitei ho mi tam ta le milong ho mi tam ta zong akinung le ding dim set hiuvi Meitei terrorist arambai tingol hon Meitei MLA ho hunamin sign and ball sawin National Register of Citizens NRC chi Lhaseh anading le Manipur gamsung su ke lo te nedinga Meitei MLA hon na sata apan la chi neding win anaki hasil sawin sule arambai tingol hon Kuki-ten atumbi a ki vaipu nedinga separate administration demand ki bol zong hi tinle ha thua ado dal naw thu ho na phong do vi India le Myanmar gamgi la ho a thilse ho zo si ven bit na ding le gamsung mi ho damle bit a om na dinga
border fencing sim do te dingai hidan thu ho chuchi Meitei terrorist rambai tingol hon an phong do win Manipur Governor Ajay Kumar Ballain chuchi chungchang thu ho ahin gel kho a pan sata ahin la na ding in zong rambai tingol hon nge an bolu vi Meitei terrorist rambai tingol ho hi sangni le somni kuma an ki phut do hiwin khan ko nun ko chon dan khan dan ho velading dana an sim do hin ahin la ku kite chunga gal bowling in ki gon tup na sata an nei win phata a ki gon tup na nei nung win achi sa meni sim thum sangni le somni le thum ni kho chun ku kite chunga gal an pan win suchi arambai tingol ho cho Meitei terrorist group khat an so do taw vi arambai tingol ho hi a hlom pena member mi sangsom nga hite ding win national media khat chun aphong do vi arambai tingol hon Kuki-Ho chunga gal abol jing se uzong hilovin yimphal phai cham sunga sumle pai diman tamta abol jing win mi ho apui mang win sumle pai ala pi win chule kaile don text ho jong anaki don khom jing win sudbanga chon ho mi phai beb jong policeon an mat o hitai arambai tingol Meitei terrorist Manipur state sunga khamna thei zu le khole khamna thei lei bol ho zo si jong sumang su hil hin adingin governor hinga nge an bolwin chule retired IAS officer Ajay Kumar Balla Manipur Governor in gale tol ho ahin su beya Manipur gam sunga chamna le monna ahin thun sa ne dingin arambai tingol hon akinep naw zo suspension of operation SOO noya Kuki thingloi mi hon Lhaseh dangka Crore somwal akidon do jing vetin Meitei media khanin ahin so do taw vi government in suspension of operation SOO cater ho stipend api ho sim thalovin Kuki thingloi mi hon dangka Crore somwal Lhaseh akidon do jing hidanin Meitei media hon phung do win Kuki thingloi mi hon kaile don text don ho chu ahlang pi a KNFN hon dangka sang somni KNFS hon dangka sang som nga KLA hon dangka sang som nga KRA hon dangka sang som le sanga KRA hon dangka sang som nga KNFZ hon dangka sang som li KRAU hon dangka sang som ni chule KNFMC hon dangka sang som gup text adon khom ho chu galman cha chonen amang chawin Kuki hon agam sungu kelet na dingin Meitei hole zat dang ho chunga galbol na in amang chaw vetin chuchi Meitei media chun aphung do taw vi chule chuchi Kuki thingloi mi ho chun army hole paramilitary force ho ki chan na jong anei po vetin jong chuchi thuso ki mu chun aphung do e chuchi kaile don adon ho chu aki tu tang lova achi hla zom jinga hi le Kuki thingloi mi hon Lhaseh Crore som sanga tamzo ahin don do te ding hitai tin jong chuchi Meitei media chun aphung do win hichi sumle pai tamta adon do ho ji hin negu chagu akibe jingin khamna thei ha te in akibe en chule mihim kizu le ho human trafficking ho le Kuki-Ho sunga thagum suna ho anom jinglo tai tin jong Meitei media chun aphung do vi negu chagu ho le thagum ki sona ho zo se mopona nei hon su tup zo lo je win Manipur gam sunga gale tol jong kho sit be jing a hitin chuchi Meitei media chun aphung do vi Meitei CSO Kokomi spokesperson social media X username Pariya Thoba Kitipa Khuraizam Athoba Kitipan seina government of India in hichi Kuki thingloi mi hoto suspension of operation SOO mina kinup tuna an semova ki hoktuna ahin neiwa ki pathin Manipur gam sunghi narco terrorist kiti khamna theya sumkol ve mi ho adingin munbit penta paradis khat so do tai tin jong amapan an phong do e Imphal East District Hopsung Kairang Mayai Leikaya Cheng Pangal Pasal Khat MD Sanwas Khan kumsom thumle thumvel mi khat cho anavoli uvin athilong cho Thobal Hospitala an pulu duvi ipizia ama pasu ki voli ham chule koi hon avoli uham ti ho ki cheten aphong do povi Kuki-Zo Committee on Tribal Unity in Kangui District Hopsunga IDP so galzam ho heading in tupon an boluvin Kangui District Vaipu ho District Administration hon live game na zo si a kichep goal si sports bowling agodu hi koi machan atosot lo hilding hitin Kuki-Zo Committee on Tribal Unity in head sana boltaw v central government heading a Kukite gam sunga di a Kangui District sunga hin chamnale mon na tan IDP so galzam honjong again thein ho sumiluvin numta in kichep goal si abol thei taw vetia sei theina dinga hitawang to ugun hi aneyo hitin Committee on Tribal Unity in phongda uvin
สุเลที่อาจิงเทยตากูทิมาเล็บนาอบอลวาทางกำหอกฮีอีกเล็บพระสาโลฮิลดิงฮีตินจง Committee on Tribal Unity in Relief ke ma ho an het sa taw vi chule district vai pohon jong Kuki-Zo ho to ke het tu na imatsa lo hila chuto bang to ogun abol ho chu agang thei pe na anga na ding ovin Kuki-Zo Committee on Tribal Unity in an het sa ovin izem tia to ogun ho anga lo wa ki het hil na ong su do a hile mon ho zo se ama hon akipo ding hi tin jong Committee on Tribal Unity in an phong do taw vi Relief ke ma ho zo sin ko tu tu pi ho azui chi in ding ovin ko tu in an het sa taw vi Senapati Khupian Chilha Tangkhul Nammi Khat Major Bob Khathing Mina Football Tournament an ki bol na a final match sachun Kuki football team ni final an ki chim thlonin Zalengam Football Club hon Cedar Hills Football Academy Cedar Hills FA Hochunga Galzon an changtawin Champions Trophy le Case Prize dangka lakhat an ki santaw vi Senapati Khupi sunga Kuki football team ni final match sa ki su tu hi amasapen hinalaye Chuchi football tournament chu Astro Turf Ground muna an chi hla hi Thusoi chanhin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin ni khupha